Gajala Meghalaya. But Rai ka Eastern Nagaland Legislators Union ENLU banya shimbanta haki election chaka ying dorbar Tauan Gajala Nagaland. Ki khubor ki babniya. Menteri Sarkar Peringkatnat Petroleum and Natural Gas, Housing and Urban Affairs Hardip Singh Puri nin kasngi ulaple ban sedang penyait lene ke demoron ya ke inland water vessel ban penyait de ke umpniang methanol blended diesel MD15 ha Guwahati ha ke jingdon lang Menteri kena ke Sarkar Pedeng Rameswar Teli ha ke jingya jongkari India ban rakhe ya ke India Energy Week arhajar arpulai Banlong ha Bengaluru nadu kan riu hadu ke Praterik Urempang arhajar arpulai. Kini keling ke badan Sanpo Seat ke balatip kum ke SB Gangadhar lapeniat ningkong hakeri India na ke benta ke G20 presidency. Ke bebut dia ni ke jingkren Menteri Rang Badu Narendra Modi ha ke jingyalang ke COP26 ban penlong hakeri India ke bampen mi jebok syu house name arhajar nyupo. Ka Eastern Nagaland Legislators Union ENLU kabalong ka kenhun kinong mi khmat na ka Eastern District ka Jila Nagaland kala rai banishim benta ha ke election na ka benta ka ying dorba Tauan ka Jila kani ka rai la shim hadian bala mi ka jingikut na ki babun ki kenhun triary ka Eastern Nagaland ban om shim benta ha ka ka election ban wan kum ka jingkersha na ka Eastern Nagaland People's Organization kabala dawa ban penyo Jila bapura ya ka Frontier Nagaland Kajala Nagaland kan penlong ke jingit vote banjit ikinong mi khmat sa kaying dorba Tauan ke Jala ka arpnyo tarik urempang arajar arpulai. Lai pusangot ki MDC ne ki lightly ki Autonomous District Council ke Jala kinlong ki kirtong na kabenta ke election sa kaying dorba Tauan ka banlong ha ka arpnyo tarik urempang. Khat khandai ngut na kini ki de ki MDC ka KHADC prangut na ka JHADC but nyungut na ka JHADC. OCEM ke KHADC uba Titosterwell Khain unyakun na sora kat bau nong yalam kaliang persya uba PNCM na kaseng Congress unyakun na pentor umkra constituency. Ka Menteri Sarkar Peringkatnat Women and Child Development ka Smriti Irani kalalait banyak kendu iki kena lembat ki kimikik pa jongki hadian ka jingsha penkub buram ka jongki deka kusnam Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar Hanong ba New Delhi. Menteri Rang Badu Narendra Modi kumju ulai kendu ikini ki kena hindin kesngi haka ying sa jang u Hanong ba New Delhi. Ke Presiden Draupadi Murmu kalapan kup buram ki khat wengut ki kena haki hinriu benta da kate ke kusna maka jingalang kabalong ha Vigyan Bhawan hindin kesngi. Ulat ke Jila Meghalaya Brigadier Dr. B.D. Mishra ke Raj Bhawan Shillong kan penlong ya ke basketball but tennis tournament hagini ke jakai lekai ke badang Shushna Thumai ha Raj Bhawan Shillong nadu ke arpu saw hadu arpu pratarik ukalalang kot arhajar arpulai. Ha ke men's category pratali ki kenhuan ki bani shimmenta ke basketball kat ba ar kenhuan ha kaliang ki kentei kini shimmenta. Ha ke tennis tournament ki dan khat sangut baro ki bani shimmenta hagani ke jingelekai. Kini gede ko All India Radio Shillong kabawan lam sipi ya ki kubor. Ki nong trei ka Khasi Hills Autonomous District Council hindin ke singi ning kong kila penlong ke jingi ki ban persya halor ke jingbam pelai ya ke area ke badangsa ke jongki. UCM ke KHADC uba Titosterwell Khain ula ong ba ke executive kampat la setia ban pelai ya ke area ki nong trei na ba ke Sarkar Jila kampat la setia ban pelai ya ke bahak ke council ha ka bayade bat ki mineral resources na ka benta kasnem arhajar arpulai. Ubak khain la pentip bagi executive committee kala raipat ban pelai sanpo na ke sispa eki area ke badangsa Shakinong 3. Kaseng All India Trinamool Congress AITC hinin kasengi kala pelai pai ba eka matrekam jongka kumju eki shipotli ki jingkular naga benta ke Jila Meghalaya. National General Secretary kaseng Abhishek Banerjee ula pelai ekene haka jingdon lang kinong yalam barangba bakentup yau MP ke Rajya Sabha ubalongru unong yalam ke AITC Parliamentary Party Derek O'Brien State in charge ke TMC Manas Bhunia unong yalam ke TMC Meghalaya Dr. Mukul Sangma President ke TMC Meghalaya ba Charles Pongrup but Vice President ba George Bilingdo. Kaseng TMC kala penbena yakisan pu arngut ki kertong nakabenta ke election chakaying dorba Tauan ke Jila kaban longa ka arpnyo terik urempang arajar arpulai. Kertong kaseng Trinamool Congress na pentor umkra constituency uba samborlang dingdo hakasingi baar ula ino kam banlong dekot na kaseng TMC
but rai ban yakun ke election ko mukertong ubashimet walaupun sngo badai na kadaw ka bashimet ke jong u ba ushim ke ni rai but ben rabro ba on yakun ke election halor kimat ke badon kam de ka ba ya kawang kiti ula ong ru ba kwa ban kular palat ya ka ba ula ban le palat san pongot kinong yalam ka seng NPP but UDP ke lapen ye so no yeladi ba ka seng TMC hinin ka singi ha ka jing yalang ka seng TMC ka balalong ha umroy ha ka jing don ringkat u vice president ka TMC Mikhalia ba ukurtong ka seng na umroy u ba George Bilingdo ringkat ka jing don lang u MP ka Rajya Sabha u balong ru unong yalam ke AITC Parliamentary Party u Derek O'Brien ki ba ki balawan ban senra na ga singi ke layo ban keren ba dia pliu jingmut ba kini kinong yalam ki ba pau jong ka seng Menteri Sarkar Perenggatnat Petroleum and Natural Gas, Housing and Urban Affairs Hardip Singh Puri mentagasngi ulapli ban sedang penyai lene ke demoron ke inland water vessel ban penyai ke umpiang methanol blended diesel MD15 Hagwati. Haka jingdon lang Menteri kena ke Sarkar Pereng Ramesh Wateli. Haka jingya jongkari India ban rake ke India Energy Week arajar apulai ke ban long ha Bengaluru nadukan Rio haduk ke Praterik Urempang arajar pulai. Kini kaling ke badan San Posit kalau balatip rueka kom ke SB Gangadhar lapaniak ningkong akeri India na kebenta ke G20 presidency ke babut dia ni ki jingkran menteri rang badu Narendra Modi ha ke jingelang ke COP26 ban penlong akeri India ke bampen mi jawok shu house nem arajar nyopong Ka Eastern Nagaland Legislators Union ENLU ka balong ka kinhun kinong mi khmat na Eastern District ka jila kala rai bani shimmenta ke election na ka benta ka yeng dorba thawan ke jila Nagaland kani ka rai la shim hadian balam mi ka jingikut na ki babuan ki kinhun triary ka Eastern Nagaland ban omye shimmenta ha kani ka election ban wan kum ka jingkershan ya ka Eastern Nagaland's People's Organization ka badawa ban penyo jila bapura ya ka Frontier Nagaland ka jila Nagaland kan penlong ye ke jing tap buat banjit ikinong mi khmat se ke ying dorba thau an ke jela ha ka arpnyo tarik urempang arajar arpulai lai pesangot ki MDC ne ki laitli ki Autonomous District Council ke jela kinlong ki kurtong na ka benta ke election se ke ying dorba thau an ka banlong ka arpnyo tarik urempang khat khandai ngot ne kini ki de ki MDC ke KHADC prangot na ke GHADC ba nyongot na ke JHADC UCM ke KHADC uba Titoster Well Khain unya khun na sora kat bau nang yalam keleng persha uba PNCM na kaseng Congress unya khun na pentorum kra constituency Shwaban penkode ke khubor sa sisian pat kimat ke bakongsan Beliau Menteri Sarkar Pereng Hardip Singh Puri mentagasngi ke demoron ke inland water vessel bala penyai de kompanyang methanol blended diesel Guwahati Yekendu Menteri Rang Badu Narendra Modi ki kena ki bala syak penkup buram ke kusnam Pradhan Menteri Rashtriya Bal Puraskar Hanong Ba New Delhi nin kesngi Pelai pai ba kaseng All India Trinamool Congress ye ka matre kam jongka lembat ki shpotli ki jingkula na benta ke jela Meghalaya but rai ke Eastern Nagaland Legislators Union ban ye shimbenta ke election chaka yingdor ba thawan ke jela Nagaland Kattu ki khubor ke lakut ki blawan chipi na ka All India Radio Shillong